Om Swastiastu. Angge, ale-ale senang sami punapi gaternya nih dumugi makasami ngomolehang kerayuan taler kerahajengan. Ring video puniki pacang wenten pepelajahan indeks parinama keluarga utawi istilah dalam keluarga. Imbenya nih sekadi bapak bahasa Bali nih inggih punika bape. Ibu bahasa Bali nih inggih punika meme. Inggih, napi mandan imbenya nih durus piasaya video. Lataran indik adan-adan keluarga utawi istilah-istilah keluarga dalam bahasa Bali. Yang pertama, wenten ayah bahasa Baline bape. Ibu bahasa Baline meme. Kakak laki-laki bahasa Baline li. Kakak perempuan bahasa Baline mbok. Adik bahasa Baline adi. Kakek bahasa Baline peka. Nenek bahasa Baline dadong. Paman bahasa Baline uwe. Bibi bahasa Baline bibi. Adan-adan keluarga. Bahasa Indonesia bapak, bahasa Baline bape, bahasa alusne aji. Bahasa Indonesia ne ibu, bahasa Baline meme, bahasa alusne biang. Bahasa Indonesia ne adik, bahasa Baline adi, bahasa alus ari. Bahasa Indonesia kakak laki-laki, bahasa Bali beli, bahasa alus rake. Bahasa Indonesia kakak perempuan, bahasa Bali embok, bahasa alus rake. Bahasa Indonesia kakek, bahasa Bali peka, bahasa alus kakiang. Bahasa Indonesia nenek, bahasa Bali dadong, bahasa Bali alus niang. Angge, ale-ale senang sami diwau sampun kebiasanya indeks parinama keluarga. Bape, meme, adi, beli, mbok, dadong, peka, uwe, lan bibi. Nika indeks parinama keluarga. Wanda asa punika sane presiden titiang telatarang ring video puniki. Puputan titiang untuk mengucapkan parama santi. Om santi 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 om.